ngelam kaliang persya hake GDC ba Titus W Khan ulong ba ulan mong shisha halor ka jing penmi ka ktien expired ban ken tho ya ki MDC tang na kadaw ka jing penjalan ya ka election MDC habakran bat ka tu ka ningut kilat pathai kubor uba Titus ulong ba ka te ka ktien expired kalapan mong shisha ya baro na ba ka de ka ktien ka ba sngotan nan Asim yaitu ikan tin expired bailong ikan tin ibala penmong si saya yang hilang baru. Namara haba yap ununu brio ngim ju kam penengkam dah tin pareng kepada dead ne died mo. He already expired. Kamu ulak yap. Tapi kalau ke ege ke bersusi ban ong yau brio badang im bala yap. Hangai ngasim bakalong ke keren ke bala ketak ya kalau reneng ke tonga kalau persusi ya kikur kiti tonga ya bayi nasab ke tonga ya kilok kijor ya kikur kijai ban ong bangi de ki expired kabun ki balayau tengah semua ba ngam kwa ban temthoi kan kantin re ngasu ni ki de ki briog mo ni de badan ka jingai ni de ki basyania oblei wala dangi de ki nompok ru wala ngi de ki bri bedunaru nginget atau oblei be im ba ki brio ki bakan tho ko mi kini kentien ki para brio ai blem bisa ai blem ai kan no kam de yang aban kan tho nu kam de yang aban kan sniuru namar ka de ka kentien ka balalong palat liao para brio ki ban ong expire yo brio badang im ngimde ki dawai ngimde ki mar ki mata ngimde marbam ba di hadukan bala tho to ka expiry date la ka jong kayap ke im jong igi brio kade kti jong blei bathaw ini blei basyum ini te ban ai dau brio ban identify ini lani ban declare ini openly akaman pai ba babun balang ban ong bangila expired kamu ngila ayaw kat bang idang im ngaso bata ke jingkran kalong bla palat ai blei bisa halo kene jingkran hi nadu basdang hi kumba la ong ba nakaliang ka jungi ni persya ya ka extension nama balai ong bakade ban nong no por tenrei kumba pilai ya ki events ki bla jan tu por kalong ba nakaliang ka isi kala form itu ka delimitation committee bat ngai bakani ka delimitation committee kala ayat kawan bat kala leru ya ka proses ka doka pilai hearing kumda terter bangai iru baki pai baki wan sakamat nak bantaban ai jing ai jingmut jongki nak banta kumlo ban pengat kanu konsi la ni ban pen wengno nak tu konsi ban ra sawai ba kum ta ta te ko mangala ong ba initially ni persya man ni kwa extension namar ba ni sya kano di pai ba ni ke ki MDC ni kwa bor jubor ni kwa ban extend ni lagi dan lu jing kano pangiti ni anu itu ring la kerja na do bastang ba ni yang kalau menurut mengikuan lah ya bisa. Toh. Henry hadirin balayat kenika television. Kena kalian kejungi hak banyak sebentar. Komiti nomi khmat apa yang berbar. Ngimla wan syukran. Ngimla wan susnapjar. Ngimla wan supersyak deh. Mau tambah orang opposition ni supersyak lut. Dei tingi hari banyak sebentar banyak ajimut. Bakat do ngila ajimut ban pendap ya ka hakpor. Tengi dokumen bana kalian kejungi ngilala ban pendap ya ka tu ka report dan yang tu ka amendment ya ka ED rules WD bagi delimitation ngilala ban pendap hapo ka extension time ka buat hapo rumah ngilala pendap to tindai lada pi keli biang yang amta pi sokum no pat hadian bagi government kala extend biang pi nga nakalian kejunga initially issue ban extend ngalai kendu kikat tu kat ni ki nongelam jama sokar banyak keren halo ni banta but kilapan sya yang apa hadin baladap ya ka bill nang ni haban pas ban yo ya ka approval gubernur but hadin bala ayo ya ka approval del gubernur mut kala along ai ni haban penkre ya ki konstitusi ki bathamai kat kum mo kat kum ka report jong ka
delimitation ka pamut kat kung ka bill ka batamai to pitip manu ba conduct ya ka election juni ya ka election MDC conduct ka government kadika state election commission and ka state election department ka ba conduct ya election te hatu syuaman extend ngalawat jintip bawat na kasnya ka sarkar kimpat sedangkan kanu ka proses ban penkrea na mata election tengah sutu ba kasarkar kampat long ready ban penkrea election namar balai bagi padep ya ketika amendment dimenta pandala dep ka amendment kabamut ba kasarkar kahapan notify gitu nangta kahapan penkrea konstitusi mendai tangata kihap ru ban sim ya ka electoral na ka election commission tilada lada kim sim na ka election commission ni ka electoral kim lapan ya namar balai kihapan pan na ka election commission banyo ya ka ni ka electoral dihadin balayo electoral ru ka state election ko department kahapan ban segregate kinu ki voters ki belong eligible na patang MDC kinu ki pemdai namar balai pa hak electoral dan langu non tribal su kiban ki pa ijak don riu ki bam yo kan simata election MDC sebut hak katar kan simpor muka proses si kan simpor nangta ban khiet ya ki ni ki EVM machine lu namar ban kondok na kanika ya ka election kebut haban thiet EVM manu bathiet thiet ka district council mende bathiet state government kela da jabal government ka airu ikitu ki EVM machine ki ba rem let's say ki bala conduct hati election di ba daru ya gitu ru hap ayu biang kin hap pet kin hap check la kidang long aktif da em kidang biang ne em kin hap aktivit biang ternyata kadau kani ka proses kan simpor kumba arbanai la nilai te hadin kata apa ngila ngana kalian kucungi ngila saja su ya government bala kumu to pelong no au November ya election nama ngila ombang ngila kuat kloi tembe na kalian state government kapan izin nama November Desember ketika benai ke ba long exam ki kana te kencing long exam plus ketika festive season mau kawan Christmas tak ada ni om to la ada kumu berai bengkong te mentangi i aka jing start dari state government ba lanu kin pelong ya ka election hadin bakila ready tiban question ban ong ban persiap yang election halor bangila tip kita gidau kalau biet ya dan yang hilang baro ba bangila tip teh ba kimla mar ban should notify ban ong to ya long election no la sa sibanai namar ba kimi ki proses happen dep tengiru hap sutu ni kata telo reja pa government kadon dagawai pak kalanti ko ang to desert no ya kata ro hilang ready nimdan jing sa mo ka siyang state government extension and desert na ro ka siyang ka state government re bangan ong bangikwa dahil demand lan ngili dawan ka sarkar ong to extend biang sa ini san ro bana bangipat dap kata te kalong out of question ya kata na kada ni ngimpat ong kubata ten re ka basusi kalong ba ya ni syakan do panom ba ngi kwa bor lani bangi la kwa palat bang extend lani bangi tin gitu lani ba ngila de kita di expired